bisusuai kata purimana tori limo dato sinduana kada ketongo harus lihon no gitambalut Yesus kasasarit korong memodui ay soko ira sinunong kadang ketonggo Yesus nason dihon Armaso Kosorot ako dinangaantakan Korol ginaw itong sara Kada katongo haroson dihon Haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nason dihon haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nason dihon ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nason dihon kadang kotongo nason di Yesus Kanong misisa taka di isong sambayang kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw dot kasoban na bayna insan pod kanuhem magirapo maya diti kasalimbahan na misusuwab kung sikaw tu alumis piramutan dahay kanuhay dot mangiralom da kamilaan dahay maya di panambarasan kasoban na bayna tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kasabon na ba no? Insan pakaguh dat kawaya takad pelajaran da alumis. Karait Yusuf. Ina pwede kanihab nga naratian dati dat ay Yusuf harod i perjanjian lama nagi harod i perjanjian baru. Yakub sebagai demolahing harod i perjanjian lama haron lagi di perjanjian baru haranangku di dat ilo na pala nga it nakangam nga milo ko it secara kebetulan kinantakan takai teko puluk teko it tinomod na kopyo sekirad intangan dati nga it pinagindalanon kantakan nga lebih kurang ngimati lebih kurang i-edit miagalagali bo na kita nalagi dati kanihab dot
Yusuf napa di Yusuf bin Yakub bin Ishak nga nasilih det penguasa de hilod tanah Mesir sebagai ay woyoon mila no ba kamanat mangatur no ba siya ay kerajaan Mesir ilad antakan nila. Tumanu dapat Kejadian 41 nga hari istilah dat nuno ya tugas si Yusuf ila dilo ay haronay karaitat perdana menteri nga no pa di kasabon ka diab nga kamuan ko isi no po nga menteri keuangan nga kadang-kadang gyud perdana menteri nga marangkap menteri keuangan gi ano panailanam nuno kapiyohat pemurai tanda jawatan di sila nga tumano dapat hiti Kejadian 41 nga Yusuf na po nga nanuan na tugas sebagai penguasa. Jadi komandat perdana menteri ko menteri keuangan ko nuno nga ay inapahit na retanom naratian na ilaan dati isya na po di nga ay nanuan da kuasa da tagayo gisambot harati kamayon da cincin materai inapay cincin materai mantad da tunturo di Firaun nga pinatahak di siya kumadi Yusuf naman siya papakayay da kamandat minanhak na bod kuasa isi Firaun nilo kumadi Yusuf ki. Okay, jadi ilo no dit ay kehebatan di Yusuf ilo. Ya tino patim hingga dadi ta manu ngay jumadid pegawai-pegawai ki. Apa ya katunda jadi pegawai pemerintah nga pegawai gereja po nga tuk pegawai gereja po nga agatan to kono. Minghahali to kono gidi med pegawai pemerintah ki sedangkan pegawai gereja nga paginadaan onuan da tugas nga tuk agatan. Nga ay manuh ni gimadid asilid pegawai idang kerajaan ki. Hingga manto ko pegawai kerajaan ko pegawai gereja. Pegawai gereja nga agat na tapurumanan. Pegawai kerajaan agat ka. Ay bodi agat iri pagiahawon po gigi. Tok hingga dadit iho nga uhang ko dad jadi waibih dat gaji sembulan piro. Inapahit dan persekutuan ng tok kay 50-an ki gaji sembulan 50-an ribu tok hingga ni kapiatusin dati adi ki ana ilanum no pagayan gisambo ihati iho no pamusarom jadi ako no padadid pegawai pemerintah tok ako na andada na peruntukan kerajaan no keperluan na kayo ka paingka 50,000 no pagaji no sambulan no setakat na pod ang hapod na rin buka keperluan dat tulun-tulun no ham asam kakag no papakit pisa-pisaan gimana tuh nga iya di nagarid apo ba suway mo tiri o silih ko na ginda kapiyo ay lanam iya dihat ginawon no. Pemerintah tuh boleh jadi iati na po nga katangkit to ko di mantadat kinorohingan atau ko di paijinon da kinorohingan ki. O boleh kan tadad YB homositar ki kulum menerima po nga rasuah tok hari Sabat manto ko no ka ki. Nga jujurlah menemoras ako sebagai sangulunat Jemaat Adventist
piro na YB tokod sebagai iwoyo on the YB. Kanu hinang ko ilod atapat kapi membelah dati sebagai pananud Adventist. Iboras ko kapi. Jadi itong YB Adventist. Umbal-umbala ni dagyad membelah. Membelah dati sebagai Adventist ako bagati. Iya nga Adventist umbal-umbala ni nad sa kurang-kurang ka harakarangahan dat ay iya na pa nga sebagai YB Adventist. Nga no kadid panamaan calon nga hari Sabat Paingkura kadid mempertahankan Adventist sa panamaan calon nga hari Sabat, kadang-kadang mangundi nga hari Sabat Tok kay gumo matimong karabo oreta na politik. Harana pa pandangan dati di pasal politik nga ilot komondot Yusuf ilo politik nga ibolo bo. Seraan po malibatkan na pemerintah politik na bagalo. Ay kasala ilo politik. Ino pa'y kasala idi nga pati. Pati kasala di bo. Iri nundot tok magiraratan nundot ang ulun gid. Kadang-kadang nga miya anak nga migogol, mikaruha nga migogol. Iatid magyang balut, magyang pinay. Isisa kininan mantad ko magisusuay pati. Iri nandod. Ay gumuinay kabaling kahangan dati. Gisambo igereja nga. Tok ngayon dumilad misampuro. Kakuan pa nga magisusuay pati dati. Jadi katalib na po pati paindalanan ta kepada anda politik. Ino pa hikaman ko tinga. Ino pa gaya mangundi idi nga antakandat. Tok yumadi orohay no mangundi itu mangundi oray tandati. Antakandat ay musim pilihan raya o gumu opati o gumu campaign nuno. Campaign to kagiyagi. Sera da kapangundi o pili isay pemerintah tangkiya dan takanay pati. Ino pa'y manta ko pausawa nga politik po. Iya dadi ribagi. Nga kadid. Tok 5 tahun kumaraja 5 tahun untuk pemilihan na kandatang ilo na pati o kausa dati tibo. Mantad ka pati, magisusuay pati dati ilo nandad. Tako na milo misampuro. Isuang piyad karuhanian nga kanto bilo ilo pati politik. Jadi dondo akon pa musim pilihan raya, maanto ka na pada nga politik no, ay so ilo pati. Harap ilo pati nga imisok-lisok lagi. Jadi Yusuf ilo serad nasilih siya do pemerintah politik no bagati lalo mo malibatkan nila pemerintah pentadbiran politik nga akon ko pati. Jadi iya tidendo nga politik to kopya nga tahan-tahanan pada pati tu ilo no pati mamirungaw ko pilo bo. Okay. Paingkuraf ya nga konsi kau kasari kumadit ang YB dati. Ay lan kuy dat ay hitidahay nga kumbali daharahot woyoan dati Adventist termasuk na pagaway daerah sumbangan dat untuk gereja nga haro nga ilo na dagya manto ka lobo. Mantad ko iyati sebagai pananod kinarahingan nanuan to ko paluang got sumilih do wayoon, sumilih pemimpin. Ay kalau ipagilitan dati. Ipopoingat mo dito. Kalau sigog kad Alfred Golimas o silid pagaway daerah. Kalau ipagilitan dati haro asilid pemimpin isuang dat ay kinay watas dati ti nga
may na dati obiyay isay katumbayaan no. It pagagangat ko no matiditi. To intangan no po mati dati at pelajaran dati kasuabo no bay no. Nga mantad ko nasilihi Yusuf dat penguasa di Mesir nabiyan na siya lat tulun-tulun daw. Mana taon Edson Solumin as osilik ketua menteri Sabah. Wah, jadi pemajuan nandahat siaran dusun gitu. Anu anda bangunan, pelulusan dan peruntukan. Mamalantik, tak kan anda isai setiap usaha, ujung-ujung politik ketutukan gitu. Oke, jadi bayi na pohom tulo na po panambarasan dati nga mundalit tiyonon. Ino pa di kanihab nga na nembulayan dati dat Yusuf no po nga minanampuranak kidit. Minanamod tamod di tampine daw. Gisambot itampine daw nga minagakon dat iti nakanta ngayot ay kasunsudan dit koboboyhon dati ilaid ka. Okay? Sira na po dat na di Yusuf Kotoron intangan dati kejadian 45 may no di siya suhu nga itulun-tulun do ihinod hiri dat mundali pagidu ko po damot ka. Ay so no di tulun dahiri, yoyolo po di, magyang Pinay. No kadi di Yusuf. Point tutuno na di siyad isay siyo, kumadi tampine daw. Miyampay dat monsud-lonsud po di siyo mihan. Menangislah. Iya, keras-keras, monggung-ronggong. Gisambot orang ngawngay na ditulun do Mesir no kadilot ayat 2 kepada seisi istana Firaun tuk agayo himiti ka anto komondo istana ki satu istana korongo di Yusuf damihan kadis yo yoho ne Yusuf ka pempasih penangku itapa nga ino pa di ayat 3. Ino pa itampine daw nga akas rimbar nakuro. Muda si yolo tumagwang di Yusuf. Yo didit atumbayaan. Ikumundot ay miya galit napatay nga napasikago. Okay? Boras na pa di Yusuf nga hitik insamok ko doho ka. Insamok na yolo. Kadi kago di Yusuf yoho no Yusuf tampinay dakod ipon pinaboli pinadagang no kayo demi di tim Mesir nga dondo kada no katangkabo ginawa do kayo kada ko no po nasol tu pinagdagang ko dakod minedhiti memiara dot kapasyon sinuho ako kinarahingan dat minagulo do kayo kasi duwa naman taon dat manalaw sa hitiham ay taro pohot 5 kago taon na manalaw turo gya taon na manalaw si digi iri na kakuhaan dat sinuho ako kinarahingan na minagulo do kayo dahiti mamagampi do katurunan dahiti pamagunan gisambot sambahagi na padati nga auhupan. Ayat 7. Umawalo. Jadi, akan ko iyo kayo hosan suhu dahiti nga kinarahingan. Isiyan na hit pinapayan daho, pinaparikat daho. Montak dat tapa di Firaun, nagi tuan di iti istana daw, kuasa paimpuli iti tanah da Mesir. Guli ko na kumadi tapa paborasa na dakod
Ait ioti ka. Jadi iya di na pinaboros dot rikot kau no dahiti tu mandadanda doko ka. Mantad ko kinopogin tutunan di lolo. Hilo na din no karuba di Yusuf idit tadi daudet ibinjamin. Minagi gagapos sila saray sayso. Nakapagintutun, minagi gagapos, dat magiupos. Tisam-tiso. Sira na pod intangan datilo nga. Haro hinadihit naretan dati di kanihabot. Inapohit pangumang-umang di Yusuf di ulo. Nga miyagalidit balas dandam ki. Kotoh na ginakaw ka. Nga intangan to kano pala boros di Yusuf dit kasuabon na bay no. Popakita dat ay say balas dandam di Yusuf. Kadang-kadang mo na mo tamodot to kano pati nga aramayan to kano gibagyad di ba? Aramayan to kano gigi. Intay pagit. Kay contohnya anuan ko pulis. Kalau aro-aruban ko pulis. Intay to ko pulis. Ipagilitan dati hara pulis adventist ki. Haro nando roadblock. Pira-pira tulun do roadblock ko. Talib nga mo sitar. Bah. Kanu di minumangi tamalot. Bah, iyo mong rusis yo kanu. Rikot ka diri doon mo sitar. No kanu. Man, tumilambus ka papantutulot. Ay, pastor! Yun di, kani mati. Kadang-kadang ko, uhat-uhaton, padati itamod-tamodon, padati, ay hingga ngayon no ka. Uhatan ngayon pangkod, haralisin no ka. Katalib pod piro-piro paguhatan, paintutunan, no nagid, ay pastor, ako di ka tutundo, kanun dagi. Sekiran ako tutun ni mo si Tardia, ako tutun ko siya. Lebih kurang iya din na Yusupilo bo ako ni ko it commanded balas dendami siya. Nga miagalit pintu tunani koretan dilo tilo bo. Nga agad di ta aramay ko piyo lad. Oro naman tiga dilo tampines silid ang gorit. Atandasan nga mini panakaw barang ke istana piro-piro ni sinadu nga gusaw nga soldier gi tok kotong puro sih matigatit harus soldier mo pamagusa dia miagal po bay no gusaw na pulis at muniw ni bondet karita de pulis day ko haro pulis sa kari ko tahiri walay no may pagihong dia tok koy tampura si matigarin. Iyati na padhiti kampung-kampung tu aoba sa pulis. Tumakadagi karita pulis nga sa miliga pod. Tok hingga ngayon nilo ka. May diladi ko ka. May diladi ko nakuresyo ka. Iya dito ka numatiti. Jadi tok katampura si mo tigarit yun di. Nga sayra na pod minaga ko ni Yusuf po isay siyo. Iho iti ka. Ino pa di tindakan di siya di dit mongumang manggit it kompinan daw nga. Akon nagid papagiratid dit. Pagiupusan nerler atapot kapiyo mo. Miyagal naman na dati ki sayra na pod dit gara-gara miyagalit akatutun. Akatutun nga iya ditamod-tamodan no po siyo. Ko pintutun ko nga tok ako kurto primanano. Kadang-kadang gat ina pa itong anduan nga may ngay na pamaduntong ka dila. Iya na di ko piyo kagi. Iya na di ko piyo may pamaduntong ka katalib man dari ikapitutun ko. Komanda sayra na po katalib iri nga ina po dihit. Piyambolutan tadi nga moda sih kana dagi kanunda datin it iya dina ka kantakan di bo kakita na no padati ay so ginaw di Yusuf padat it
membalas kumad di tampine ibalas dendam nga doh napakakita nandam iso nandahit katalib napakapagin tutunan dela kapag balot sa ngirak-kirak pandelad isiyon modasi nada tok isiyon obintanggung kananda dilala manuh to kadad miagal diusop haro hibagya kalomokon di titulun nga intan to kono polot koboboyuhon di siyad antakan nilo kulom good boy kasari siyo mantado po dit ay po dagango isiyo kori katilad kinayanan di Potifar good boy siyo kasilih piya siya pemerintah good boy kasari intangan na pa dati sejarah pagindalanan no kapasiyan di Yusuf nga ay so inoroy tandot mining kata-kata ka siya gisam ti kapatay miagal na pa di Raja Daud wengkuro good boy di takoro po mamimiarak kambing nga kailo magyamain kacapi ikomoyon dat sira na po main kacapi hi Raja Daud ako ilan mo matapot kamo nga harakaray tat ipi ay kambing nga tumano damanari sira dat na sili pemerintah haro kadudukan tok silumimban ni matisyo nga pengkurap ya nga nakaborto bati kasari nga Yusuf na pohom ay ilan ni pengkukuro kape kapasiyan di siya dat ay manikita daw nga setakat po di okito dati good boy na siya jadi min Yusuf to kanati haro ho makiun samang tok magidu to ko tanda tayon nagi daro pin Yusuf to kon asili to ko penguasa asili pagawai pati lambus to kay kasarid miagala di kaubasan wah jadi pengkuro sayra na padidat ay nakapagin tutun nila Pauliay na di tampine daw sunuday dilo Yakob iboliw daw ay so ito mo di Yakob nakuro napatay na siyo inapohit kahandaman di Yakob nga napatay na Yusuf kaya dilo kasunuday siyo nga ito'y mito Yakob tok audit kondo ka sorohonod piro na linaid Piro no linaid that kinamoyan nila natagak na patay Yusuf. Gisam mo anta kanila nga pa yung ginawa kasari di ako bot atumbayaan dit tampine daw. Dat napatay Yusuf ka. Iri na di katumbayaan di siyo. Sigog ka di dat paimiyaw Yusuf ka. Atumbayaan pa ng siyo. Jadi iridit ay si atumbayaan nga mantad ko kiriman di Yusuf harong nga inohit kendaraan istana demoy pagangat na tumbayaan di siya di tok moy ako dilad moy ruba ka di ako sayra no padidat ay harho pagangatan di Yusuf kumadit tampinay daw. Asapaw-sapaw no matilad anta kanid di. Ino pa inaritan na hitid kejadian pasal 46 nga kinagumo na pa diolo kejadian 46 ayat 27. Jadi keluarga Yakub ino karikot dahil Mesir kainsanay na po nga sa ginumudot turu na po datulun. Har-haraw na mati turu no pensuang ni manangaki ngay turu no hopod mantad ko iyalo na pati nga mamimiara ino pa dihit pinanuhuan di Yusuf nga mundorong ko hinad Gosen
Tu ino pa itulo no Mesir nga amo ti la ngorohian di tayam-tayam kekajian tayam-tayam. Jadi anda pori katon hirid istana. Ino pa dihit mine di aku berubah dat raja Firaun. No kadhilo mina kiano imati isiyo barakat. Mina ki barakat ti raja Firaun. Nga kakitanan ko na pala kamanda barakat tila Okon ko it makibarakat tila ba nga it restu kadidati minta restu makianod kasagaan dat rumikat tahiri miagalidit numan dialo umbalay do minamalan atapot na dit kinenan na pa didilo nga hirid tanak Goshen hiri na lo asubur-subur kan tahirid dito ihar na nga pakanan dit takan nur di pipiarawan ngay ka makibanar okay. Okay. Jadi hilo na nimpunan dai na pay tulon Israel nga minundali dalam Mesir. Nasangkat-sangkat matilolo katurunan Yakob ki. Pirot linay dilo dahilo. Kanupod it oritan dahit iki. Kinorahingan no po nga minanuho daw minagulu dahiti ka di Yusuf. May dat agampi at katurunan dati. Yadi mo ti it naritan di siyo. Nga sayra no po kinalalayday dat tulun-tulun dat Israel. Tulun Israel no Kanaan. Nga Thailand dati dat tertindas si dia lo di. Nakura tu tertindas. Ino pa hitulun dat atau raja kerajaan berganti raja gisom dat napatay Yusuf piro-piro na di raja dami na merintah nalihuan na di asarot nalihuan na di sejarah karait Yusuf ina pa di pemerintah na katilambus nga adi katutun iti na pa di katurunan Yakub teko umat Allah antakan di nga nasilidid ancaman kumadilo. Okon no ka ancaman nga siliho na did it kerja paksa. Ilan to na ti kerja paksa gi. Sedangkan kerja tidak paksa pia nga audipon to kay apalagi kerja paksa. Kerja tidak paksa gajian to kapia nga auruan to kay kumaraja kerja paksa boleh jadi ay si gaji okay? Intangan na po di dati miagal to di tinamo di kinarahingan dat mundali hilo dahiri nga kakikitanan na po dadi yadit ay si pinanuhuan na mundali okay? Nga isay pagadi ta mundali o silih ka na po panguwasa. Siyundali, ito kayo bo. Iho ka daw, yagal ko hitiyahay kampung sinulihan baro. So okay. Sayra na pod kapim panaw ko ikinayan ng dawakon, ikampung gawakon. Pamuwalayan nga agayo. Kinayan nga apataw. Tana nga ang agayo. Kakita ko nung kaginaw kom to koy hiti padadi kinayanon ka. Yati ka daw nga hari ginaw mundali. Nga mantad ko kinalumiso di kinayanon dat hilog Goshen. Yusuf sebagai pemerintah ako ni mati ka jaminan dat patilaw musit keharmonian dit away andilo. Timpunon intangan no pa dati ay say kabaling kahangan mantad ka Yusuf na silid penguasa o tutunan di raja ina pa dihit kinondalihan di ladinga di alu-alukan di pemerintah
Sera na pa mundali takot tiyanon. Tay ka mundali kampung. Nga, intangan na pa dati proses na bulag proses sa kinondalihan diyo nga alumis minaya ko beruba di Raja Firaun. Sera na po nakaruba nga hormat siya. Hali piyah dat ay ina po hit pemerintah di nga ako ni ko isisa karohanian. Nga sera na po Yusuf sebagai pemerintah wayoon piyah nga ako ni ko ginuna di loit kuasa da sa winang-winang niya. Minoy kasari ako beruba di pemerintah antakan ini. Paingkuran na pot hormat di tangulun ngay. Yakub hormat ika daw kuma di pemerintah. Hali piad ay harohot kuasa di Yusuf nga rin nimikat kasari ila di Firaun. Irina dit bah tilambos ko na pa dihina ka. Pinapakita dat ay Yakub tunduk kepada peraturan di kerajaan antakan ini. Nga iya kan natin sakirad may takod idombokon mo. May takod napad idombokon sa lagid napahit peraturan da kinainan di nga kapiyan takot kapisap da dami namangon tanudan to kay. Hara na pa'y peraturan, undang-undang gikinainan dati doago, tanudan ni dati. Ay paingkah kano pa di pemerintah ihirkinan, tanu iri, no? Sakira na pod, karikatiya Yakub bahiri, o hilo ko tanagosin kano pod ay pemerintah, kasi ay nadadi ka nga ambo hilo ya. Ako nun nadi da kayo ihay po nga ay penduduk kerajaan Mesir kemudian po nga ihay nga bebasi kada siya iya didadiri mo nga mantad ka kapuriman nila isay rin may katahiri nuno na pa'y undang-undang kat kerajaan Mesir tinanong di diyo na intangan no pa di dati nga kinahinaan dila dahil kerajaan Mesir kinatutukan na po nga nasilid perhambaan. Haranang kudid kinarahingan na po ham pinapaunso dila. Intangan na po dadi ham. So idata kita kud minanuho kinarahingan na ongay ko dilo ka. Ako nagidin nailad na kailad ako no nakasarisid ka piyo nga ina po'y akita kuham. So ipanuhuan ko piya kinarahingan dat undalih ko madila Masir ka. Ina pa'y kaputusan dila da minundali nga man tadi kapurimanan dat hila gyadi Yusuf hara kadudukan. Irin monolous. Suway padadid kakinarahingan ka. Nga ina po hit naraitan di Yusuf dahila nga ay sinuho kung nakinarahingan ng magulo dahiti ka. Magulo, ako ni ka mong gitarati dat mundali. Iyati iti nga iyati hisumano. Kapagulo tako, ako ka mong gitarati dat mundali tako. Iswang garuhani nga iya dihi. Kadang-kadang iyati na po'y nakapagulo. Dat panano da kinarahingan. Nga, mantad ka nakapagulo to kam iyati nagi mundali. Narahingan, nakapagulo to ko. Sigag kam nagi nakapagulo. Iri nagi minundali hugama. Nakapagulo to ko, akon ka mangigit at kamayan dat mundali to ko. Sakir na pod iya nakapagulo, to kam atatap ko no.
nakapagulo to kad iswa nga karohanian atatap to kono kada anod kapagulo nagim tok mundali di tujuan sakira na pamundali kad ay katumbayaan no paing kukuron nagyande ya hide ino katatahurin no iya nawawayoon dat ay pemimpin rohani dari kinanani di sigog kayem undali ko sigog kayem undali hit kapimpinan undali ginawan no undali pananudan no paing kuron nagyande hit tinumanod ipangikot pangikot dat sakirad tinumangki da katumbayaan no hali piadat ipagilitan dia la ditulundat ay Mesir nga kani ka popologa sa kinarahingan. Iswang napod Lukas 17 ayat 21. Halipiad itino po nga ay karaited dit Yusuf perjanjian baru nga kakitanan na po maharahi at pinsamakan. Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Juga tulun na po nga amo boros intangay. Hinay siya dihiti, hinay siya dihilo. Tu kerajaan na pakinarahingan nga ipagilitan na kayo. Karaitik kedatangan kerajaan Allah ilo nga papakita kumadati dat hinggoh to kono po ina po hit batas sa kinarahingan nga hinad ipagilitan dati. Montok na po dia Yusuf dahil lolo nga ina po hit batas sa kinarahingan kerajaan da kinarahingan nga miagalihinay pagilitan dilo mantad ko Pinoy pihisyo paingkahat ay kasilih da sumanu na bala kinatutukan nila ilan ni pedisya papakita dat ino pa'y kinarahingan nga miyampay kasari dilo. Okay. Jadi mantad dat panambarasan dati da kasuabon na bay no insan pod aguli dati karay titi kamon pagyam pinayan. Umbalay dati dat mangintong sangkura sinonong kapurimanan dit sayra da magyam pinay miagal di Yusuf iyati na po tihom magisusuway na po het kaboboyhon dati ti harohit ang til harit ang sonong harit ang hinomod isuang pagyam pinayan nga sayra na pod haro ti kamoyan dat kapurimanan haro kamonda pi babasan paingkuran na may andilo miagal pod di haro minidupogun mantad ko pangingihad kapag iupusan dilo iswanggat magyam pinay magigagapos iyati na pong ato kay no basit ti kamon magigagapos susuhay na ikamon magigagapos Kecuali ikantakan dat ay haron ikantakan dat haro keperluan nga no kadi bayner corona no di sangkuro hasinonong dat iswang kapag yung pinayan dati nga miagal dialo at kasunsudan pero nalinay dati ay akopingam pero nalinay dati magirogo-rogo ti magyam pinay. Sayra po di timpo dat miagal ta kada di Yusuf tampinay daw. Don no. Kada na dati anda dat ay monomod tamod po. Tamod don. Hara na pa'y ginawa dati dat ay mangimbulay dit kapurimanan dat miagal ko makimaap. Kada to kana anda do. Don no. Haran pa hit ipagilitan dati it miagal ko misonong gitong Pinay tay ko iya at aasumo no min Yusuf to kanubay no
lihuan to kano po'y nakatalib ka. Ay o lihuan ni rin nga torimuan na po dati. Torimuan dati o torimo na po dati rin miyagalid di. Sanang na ginawad di. Kadain doon, mima po doon na suwab-suwab nga. Migogol no kagog. Nga asaro ning madano mimaap. Do mimaap nun do. Ilo na dalot I will go dati lo. Sa kiron na pod ay iswang na po yung pinayan nga ato kay kanudat misampuro. Min Yusup to kanada. Harohi kasindualan tok agayon mo ti kasindualan sila. Sorohonod ihati. Mi hadihad ko makiano dat ay po bolyon. Patamo ko pod hilo torobong. Patindalo po bolyo. Kinamulo ko no. Tok iyoho na po iyo lonom. Ay balas dandam. Yo kayo no na ko piyo iyo dadi do ginawa. Nga ilo numatiot iso icabaran dati iso ko boling kahangan dati. Pengkukuruh to ko kanu dat momolihu hidit monorimo momolihu dit winon sa di tampinay dati. Kada po borsa tambalo tampinay. Tu isi sa pusod gi tabut pusod. Pengkuruh to ko kanu monorimo. Iko perbuatan di siya dilaid. Nga buli jadi nagid mangilahi siya nakabartobat nila kamo. Nasairan ina pa boros-boros dalam iti nakantagyat akibat ti tindakan to ko ka. Papakitad yelo nga haro na po niya salando hiriki. Nga pengkurap ya. Man to no po hi monopot ka piyo ampunan to ko kamo nga sumampuro to no po. Ina po hit pausawon dati di nga. Pengkukurah pihat karaton nga pastikan dat akan ko ihati ipabuhat. So kirot iswang na pagyang pinayan haro pihati piyongitan pisong kiwalan asa pirahian nga pastikan dat akan ko ihati it hirik kinoy dit hiri tirdi agat na lo nga umbalan to kono okay. So kuro sinanong kat piro na taon to kad ako pikito misonong miyang pinay sigog ka din miyagal diyo yusupom itong pinay daw mo gisonong-sonong okay? Kadang-kadang kapag gisonong-sonong takod ipira-pira nakantakan miyagal ka haro midupagun haro na po midupagun nga kapag itatabi kapag irarapaw kayon da isisa kayo nun katalib man na rin magyangar nakagugi jadi isa cabaran kumadati ay so na pohot kabaling kahangan datid iswang pagyempinayan mungkin na itambalot min Yusup to kono makiano to kono kakuatan da kinarahingan moidot kano kasari to ko do mangampun dat tampinay kambalutan dati agat no motilo nga ay intan to kono pula na maandelom lumis no okay? So ngi hadihad po magi ikaw mo na magyampo na hambon no bulat tilo bo magiupos tokay yolo na dari ko piyo nga no kadid iyati no poti hom pwede ko rin ko tatilo nga ilo na dahil tujuan dati ilo na iman-imanon dati pudon no pastikan dat ino po hit Yusup nga iyati min Yusup to kono umbala na dati mamalihu monorimo mamalihu dit tindakan datang ulun kumadati okay. Jadi kung sikaw na kinapagyampayan dati dat kaswabo na ba no tadaw da swab hari sabat da swab hari sabat 8 hari bulan hari selamat hari persiapan na tadaw da ba no kada dati liwad kaswabon da swab karait to konondad
tumopik to kanon da may iswang da perjanjian baru. Tepat po bay na lang perjanjian baru to kanon lo bo ilat Yusuf perjanjian baru nga ay di aramay kosondot ko piyo paing puro ko piyo kinda susudan di alam ila di pinatilambus to kapod ay karait di Yusuf dat perjanjian lama tada da suap karait to kondod ay pagindalanon salah sila Yesus dapat tilambus baptisan di Yordan maid alumisat piramutan dati kano to kada kagud misi sad iswang dat siaran namin sa swab. Jadi miyampay tako pa di Konsikahan Production. Iya di hinay siya di tinuoy. Selamat datang kumadit Konsikahan Production. Tampinay Masmil. Sumuan di tako kumakinorhingan o purimanan datid. Agat nalo kamayon dat monarimo mamalihu mangampun dit koy anda tulun kumadati nga ilo nadala talumis. Okay? Umunan bitin magisusuay katapurimanan Torino Dato sinduan kada katongo haroson lihon haroson no gitambalot Yesus kasasalit korongo mamorumi ay soko iwan sinundaw kadang katongo Yesus na sondihon Armaso takong samuna Kosoroto ko dinangaantakan Korong ginaw lintong sara Kano misi sa tapat iswang samaya. Kinurhingan iswang kerjaan surga, kasaban di banda insan po daon si kawihay, mantadat nawayaan dahi panambarasan di tinu, iso o pagangatan di agayo kumadahay, milay hay dat mangampun, menarimo di nununapoy wansayan dat tulun kumadahay, nagi mamaliho. Upay na hay gisombot kanwi hay milo papindalan miagal di Yusuf. Ipaing kuroh piyahit kaboboyhon di tampinay daw nga nakatarimo hisyo nakano nagisya dat minangampun di tampinay nga daw. Haro kalamukan dahay sebagai tulun na kubasanan nga anuan na hay panguhupan gisombot kano yahay dat monorimo datu umangga tulun monorimo nagi dat kalamukan dawakon milay hay mangampun may dat ina paday ko sondoton dali sino nga akito pengka na kita daw dabay no ako na had iswang pagindalanon ko posyon gisambakano hay sumadia di tadaw sabat do rikot tinisambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus amen. Kay kon sikaw dat kinapagiampayan dati kada dati lihuay kapi ruba toko dat pasuwabon da suwab itimpu da miya galiti. Inako po.